ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله عز وجل. فقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mahuli mga ipon kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, umat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, katautay manghuran bal hurmat, puas na nasanglit iban puji patuhan na tu Rabbul Alamin, salta salawat iban salam papanguna tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, magsyukur kita niyo patuhan Rabbul Alamin, hakatan ni'mat iyan ughara niya kato niyo, sababing pagsarang sukul patuhan, inini mahinang parsababan, gamayan, ganda mangganda, magduruhon, in ni'mat karayawan, iyan ughara kato sintuhan ta Rabbul Alamin, maha sutsi maha tinggi, biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga katautay manghuran ha agama Islam, nasabot na sin Jumaat 5 bay, in parihalan sin paglasa hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawayroon unguton, hangkatao pa hangkatao, hawayroon puhungon, hambuok pa hambuok, buat malainkan rida sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Serta keingatan tana, bang biya din panguna tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, 5 sa mga umat niya, mga sahabat niya, mga ipon sin Allah ta'ala bariman, piyag bahasa, piyag mahalayak sin Allah ta'ala halom sin Quran, maha mulia, ashidda'u alal kuffar, ruhama'u bainahum, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang pa mga satro, pa mga kuffar, makalando inisog niya, sumagawa, bang pa panghamasila bariman, in siya ruhama', makalando in ulong niya kasi niya iban sinlasan niya. Panghuna tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, suntuan sin kita niyo, hakatan pakarajaan, dahil namayan hapaghula-hula, papagsaumadya, iban sin, labiluba na parkala pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam panabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hadlaw ini mga kakasi sin Allah ta'ala, kumawa kita pangadjian din halom sin Quran, maha mulia, iban sin hadith sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hakalabiyahan sin pagsalam-salam, hakalabiyahan sin pagtukbal sin sasalam-salaman, haantara sin hambuok pahambuok, hangkatao pahangkatao, dan ha ummat sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In Allah ta'ala nagbanda kato halom sin Quran maha mulia ha suratun Nur, ayat kauha ang tagpito ha parman niya. Ya ayyuhalladhina amanu لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم
hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Guideline din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Habitikan sin agama Islam. Aturan sin mga silabang sa muslimin. Tiyawag kita sin Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu. Ya kamu mga bariman. Na mamaratsaya hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Ayaw kamu sumud pahambok pa mga kabaybayan sinbukon bahay niyo. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sehingga subay na akamu bihayan amuin mga yuidin mamaid iban sumalam hatag dapusin bahay. So riha ini biandaan kita sin Allah Ta'ala. Hindi kita basta-basta sumud pabay sintay manghutta sibo da bay sinamuin maasta atawakan tay manghutta atawakan kabagayanta atawakan pangdaig bayta. Di kita basta-basta daakon sumud sehingga subay na kita mga yuidin mamaid bang kita makajari na sumud iban sindi. Bukon biasin baita. Magbaya-baya kita sumud iban sin gumwa. Sahabay sin taurugaing bisampa bay sin tay manghutta. Subay na kita idinan sumud palom simbay ang pakitabihayan sumud. Iban subay kita sumalam. Tumukbal sin sasalam-salaman. Then ha Allah subhanahu wa ta'ala harap maun patao patagdapusin bayaw. Yanin pamando kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin Tuhan ta Rabbul Alamin na may taharugayng aya ha Suratun Nisa ayat 8 tag-unong. Haparman niya. Wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu bihayan tumukbal na sinamuin sa salam-salaman papagkahin yung manusia, papagkahin yung muslimin, na tukbalan niyo insarayaw-rayaw salam kaniya. Amo hindi mamarahi, umiyan sadya kita, assalamu alaikum, illa bimarayaw, assalamu alaikum wa rahmatullah, atawakan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amuin sa salam-salaman din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Sakop sin salam. In rahmat sin Allah ta'ala. Iban sin barakat niya. Hitukbal mo. Maun pa amuin tay manghud mo muslimin. Labi luba na. Hitukbal mo in sa salamatahan. Maun pa amuin tagdawo sinamuin. Bye. Sabing pagsalam ini mga palangguan ha agama Islam. Hapang atud ta magaan. Hapang atud ta ini magaan din ha sababyat to gagaan sin kita. Sa hapang atud sin Allah subhanahu wa ta'ala ini parkala dakula. Sabab in kalima, in word, kabtangan salam, biyungat sin simud mo, in ini hambok din hamangangan si mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in as-salam, kasalamatan, kasajahitraan, iban sin kasanyangan. Hasabab yan, ipanguna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wala siya nagbati laul, nag-remind ha mga sahabat niya. Hauno-uno pakaradyaan, lapay na yung mga umat niya katan. Hadith kaya baytay Abdullah ibn Amr radiyallahu an, Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. حديث كي بيت عبد الله بن عمر بن العاص كرضاء سلا كروة سن الله سبحانه وتعالى سبنال تدعون هم بوكسوب نغسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Unang pangasubo niya, pangaru niya ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Impangasubo niya, ayyul islami khair. Unuin sarayaw-rayaw ka Islam.
amuin baugbugan, ammalan, sin amuin tao nag-agama sin agama Islam. Unin sambung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qal, tut'imu at-ta'am. Tut'imu at-ta'am. In sarayaw-rayaw sin Islam, amunain magpakaon kaw sin kakaon. Magpajamu kaw. Manghulmat kaw. Hatao. Labi luba na. Bangkaw datungan bisita. Palom sin bahay mo. Subay mo siya hulmaton. Hari indiin na imbiya mga kagaus-gausan mo at tawakan kakasakapan sin ikaw. Bang kita magbalik, maun pa amoin pagkabiyaksahan sin mau maasta. Kaapuan ta na kauna. Bisampain sa pantun bay nila biya payad-payad at tawakan kubo-kubo. Amuin, paghanti-hantian nila, paghulaan nila, apabila aun tao lumabay, haunahan simbay nila, amu pa kabang mamisita na. Walau pun lumabay, haunahan simbay, di maika nila yung pagkabiyaksahan nila, magbutang pintingonin galon-galon, yaon dun hagwa, pintingon hakahoy, iban simbaso-baso niya. Kalna panghulmat, hatao lumabay, halupan sinbay, adakala in tao yaon, iuuhaw, wayron kabakan niya tubig, pagkita niya yaon doonin namin siya sadya, inlulo ng tubig, iinuman, makajari siya uminom. Damikyan niya, ipagkabiyaksahan sin kamumaasan ta na kauna, apabila inamuin, niyugan nila kumugdan haran, lalabayan sin tao, magtuyhi pamahalayak, ha mga kaanakan, in niyugan, haunahan sindan, ini saksian yung mga anak, ini wakaf, hahisiyo-siyo tao mabaya, sumungkit kaniya, kalna kumaon sin unod sin butong atawakan uminom sinamuin tubig niya. Kalna, pagkabiyaksahan nila manghulmat, bihayan, magmura, magpajamo, hatubtub kagaus-kausan nila. Labi luba na, bangkaw gumawi, manguko moon pabayaon kalna, mamisita atawakan, manibaw kanila, piagbahasa, di na makaingat-ingati, inamuinin, tagda po simbay, bang uno ni panghulmat niya, habisita niya kailu, atas niya sumbayan manok, sagawon niya in manok ipatan niya, di maugi sumbay niya hipanglabot, haamuin bisita niya. Bang wayron na maput niya, uno-uno nakakaon, atawakan mainom, ando dito gumuwa imbisita yaon din makagawa imbisita yaon halom simbay sa hingga di niya malabot bisan dakuman bihayan amuin hang kabaso tubig amuin mainom niya bisan nung na di na mapatut amura ini imbiya mga hikahulmat ko kayo. Biatan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narasim mga kamumaasanta na kauna. Amu yanto in sarayaw-rayaw Islam long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam jajawaban niya hapangasubo sin hambuok sahaba nangarukan niya ayyul islami khair unin sarayaw-rayaw Islam in sambong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tut'imu at-ta'am magpakaon kaw magpajamu kaw hikaysa ikarwa niya wa taqra'us salam ala man araft wa man lam ta'rif muttafaqun alayh. Hikarwa niya sarayaw-rayaw ka Islam. Amuna indaran mo bihayan batbaton in salam. Dalan mo bihayan hitukbal in sa salam-salaman. Hakatutay manghuran mo muslimin. Hahisyo-syo in tao piagbak mo hatatkala kaingatan mo in siya muslim. Di kau magduarwa tumukbal kaniyasin assalamu alaikum. Sibu dain tao yan, kakilahan mo long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atawakan di mo kakilahan at atkalain siya Muslim, wayron malawa kay mo, inamuin, sumukbal ka niya sa salamatahan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sababin yato, parkala, daakan kato, sin agama Islam,
Paando kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna panghindo niya ha Adam alayhi salatu wassalam. Amo inipasaplag in kasalam-salaman. Ha mga malaika. Hawak tu pia panjari sin Allah ta'ala. In apu ta Adam alayhi salatu wassalam. Salta. Hiyupan niya na nyawa din kaniya. Hindo na kaniya sin Allah ta'ala in katan, kangan-nganan. Memorize iban kaingatan sin apu ta Adam alayhi salatu wassalam. Ampana diaak sin Allah ta'ala in apu ta Adam. Pagawihon mon pa mga malaikat kalna tumukbal sin sa salam-salaman. Iban dumungog bang biadinin sa sambungan sinamuin salam sin apu na tu Adam alayhi salatu wassalam. Hadith kaya baita Abi Hurairah radiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام وقال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله متفق عليه. لون سن رسول صلى الله عليه وسلم حديث يا بيت أبو هريرة يا أبو هريرة بيسين كينغتان تإنغانية يا عبد الرحمن صخر الدوسي جلال سن رسول الله أبو هريرة أما سن كتين كتين sababin siya masub siya mag-ipat sinamuin kuting. Laong niya, then Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, lamma khalaqa Allah ta'ala Adam alaihi salam, hatat kala napapanjari na sin Allah ta'ala in apu ta Adam alaihi salatu wassalam, qal, in agi sin Allah kaniya, idhab fasallim ala ulaik. Kadtukaw, patumpukan sin mga yaon. Amunain tumpukan sin mga sila malaika. Salam kau kanila. Tukbalain sa salam-salaman kanila. Sa ruundun miyadto inapu ta Adam alayhi salatu wassalam. Iagad niya in baita sin Allah ta'ala kaniya. Saltalong sin Tuhan kaniya. Fastami' ma yuhayyunaka. Ibanteng hugi marayaw, bangunin ni kasambong nila sinamuin, salam-salaman mo yan. فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. Sabab inyan, greetings yan, amin sung muhibungat, iban si sasambungan si malaikat, amo yan in sa salam-salaman mo, iban sin mga panubo mo. Amo yan in greetings mo, iban sin greetings sin mga sila panubo mo hasusungon saman. Miyadto na in Adam alayhi salatu wassalam, patumpukan si mga malaika, yang panya na biyungatin salamin aghiniya, assalamu alaikum. Saroon doon siyambag si mga malaikat, assalamu alayka wa rahmatullah. Giyanapan wa rahmatullah. Hati niya, bangkaw tumukbal sin salam, sublihan mo sin labi marayaw. Tukbalan kau sin salam, umyan kay mo, assalamu alaikum. Kasajahitraan iban kasanyangan, doon kaniyo. Karayawan yadto. Inyadto sunnah. Sumagawa, sambagon mo in salam, mahinang wajib yadto kay mo, subay mo sambagon. Ayaw kita sumingod, biyasin kakainang sin kaibanan, bang salamon, umyan kau, assalamu alaikum, insambong niya hoon, ayaw. Sa singuranta in sa sambungan, si malaika, amoy sambong niya la, hapo ta Adam alayhi salatu wassalam. Inagi niya, wa alaykas salam, wa rahmatullah. Damikyan doon kay mo, in kasajahitraan kasalamatan, iban rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Giyantian si malaikat, biyaw si mga malaikat sin labi marayaw.
So bihadto inhantang simpagsalam mga palangwan ha agama Islam. Bangkaw salamon, assalamu alaikum, sambagon mo, wa alaikumussalam wa rahmatullah. Bangkaw salamon, assalamu alaikum wa rahmatullah, sambagon mo, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Labihan mo inamin dayaw, hitukbal piyang hulmat kay mo, gantian mo sin labi afdal, labi marayaw. Dahan niya kau sin rahmat, kasalamatan din ha Allah, iban rahmat din ha Allah, sambungan mo isab sin kasalamatan din ha Allah, rahmat, ulong din ha Allah, iban barakat din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung pamando kato, sin agama Islam, mga palangwan ha agama Islam. Amuin, parkala, sibi-sibi, bang taaturon sumagawa, mahinang yatto, matakaddam kato as ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahinang parsababan hika-connect sin relationship, parsugpatanta, papagkahita muslimin, sibu da kakilahanta, iban sindi ta kakilahan. Sulayba, sumalamhadan, hata uri mo kakilahan. At tatkala kaingatan mo siya Muslim, kublaan, sambugan niya ko magtuy, iban simpag inu-inu, hisyo bahain tao sumalam ka ko yat. Di at tumaig, hapikilan niya pag-uwi niya, magtumtum, hisyo bahain to. Di ko kakilahan sa, marayaw in kasalam niya kako. Sabab sin salam, nakasend kaw, sin parkala mahinang, parsababan, hikasukpat sin pagkasila sa mga antara sin sila. Ang kanna in Rasul sallallahu alaihi wasallam na may hadith kaya baita Abi Hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. Long sin Rasulullah, di kamu makasud surga sahingga suway kamu percaya, sahingga suway kamu nagkahagad hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, mamaugbog bang unuin banda atawakan pardaakan sin Allah Ta'ala, iban sin unuin biya mga encourage kaniyo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinangon, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, di kamu makasud surga sehingga suway kamu magparacaya, wala tu'minu hatta tahabu, iban din yung marauhat in paracaya, in pag-iman sehingga suway kamu magkasilasa. Bangwayron pagkasila sa antara sim magtaymanghod, antara sim magbagay, antara sim pangdaigbay, iban sin taymanghod kabang sa muslimin, mahunit ta daw haton in pag-iman purna amoy piyag-iyan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith niya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di masampurna in pag-iman sinang kataurin kaniyo sahingga subay niya lasahon intay manghud niya, biasin lasa niya paginhawabaran niya. Bang mo kalasahan intay manghud mo, biasin lasa mo paginhawabaran mo, makug kaw hakakuyagan niya, masusa kaw hakasusahan niya, in iman mo yan sampurna na. Long sin Rasul, wala tu'minu hatta tahabbu. Di niyo marawhat in pagkabar iman, pagparatsaya sa hingga subay kamo magkasilasa. Yan pa na nag-advise in Rasul sallallahu alaihi wasallam adul sin hadith, ala awala adullukum ala shay'in idha tahabbabtum afshu salama bainakum, rawahu Muslim. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ka kamo mabaya baitaan ko sin hinang, apabila niyo ini mahinang kabugbugan, mahinang parsababan hikabaggot sim pagkasilasan niyo. Tanto na sadyain mga sahaba, mabaya, humati bang unin hinang parsababan hikabaggot sim pagkasilasa antara. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, afshus salama bainakum, pasaplagan niyo in kasalam salaman ha antara niyo. Hinang makaan, sumagawain resulta niya marayaw salta mabugat. Hikatutot sin pangatayan sin hangkatao pahang katao. Hikalot sin tay manghud mo kay mo, hikalot mo kaniya hasabab sadya sin salam. Ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala as-salam, kakuyagan, kasanyangan, kasajahitraan, den Allah ta'ala impiang hulmat niya kay mo,
iban sin hibalik muka niya, agad na in rahmat niya, iban sin barakat niya. Mga palangguan ha agama Islam, iyanin pamandu kato, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biatan niya kato, iban sin baita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay na tuyat tubog-bugan, ayaw tapuha-puhaun, ayaw tahaman-hamanon, sababin kita ini diha dunya, limited da in kabuhi sin kita, pasungon ta in pagkasilasa, inamoy na antara ta iban sin pagkahita bangsa muslimin, insyaallah mahinang parsababan, hikakusog sin relationship ta, iban sin parsugpatan ta, iban pagtukot yukuhi, pagtabang tiyabangi, haantara, mag-family, iban sin magbagay, iban sin bangsa muslimin, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa lisa'ilil muslimina wal muslimat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي جميع أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم والله يعلم ما تصنعون، وأقيموا الصلاة.